Dashtale Tsekyi Tarot Tibetan guidance link into the paper that kept the paper Sangmala Kasushu ani Taringi reading tea. Jiwalang Sabache Tatan Yu, Kirangilota Tatan Yu by Nangin Dung the Kirangi Chidurila Shaira. The D reading the most requested reading Lana Tigi Dunga la Mang Chechigi, Rakiranzuna Mang Cheching a la shoe. The logic Kansangi reading chick Sudasra. And in a logic Kansangi the group cheni chick the Surera, Tine Lota Redi la Sudasra. Ta Nigitanda di Karilana logic Kansan Sumera, logic Kansan the group cheni chick Suitsa you. That Tanta di Lota Redi la Tawa Tukna la Kirangi energy change. Kadido Chungudura, Kiran la Gru and the Garagari Chungudu, Kiran Ginalo la Gru Garagari Chungudu, Ra Kiran in the Gru Garagari Chungudu, and Kiran la Chiloni Su Kiran la energy Garagari do Gru Garagari Dusra, on the Gana detailed reading Chigi in la Shera. Ani Karishore Tambodi ni touch, Tachera. Che niwa di yuche on the chigi dambo tahti ko sugira stele talo ta so ni kiranzo gichidura next 6 month kandido chitu dura next 6 month le kiranzo energy kandido chididu ani yungur kiranzo su kandido girwa to chila ra kandido girwa su yungudu kirancho la on di ta tawatuk na la girwa chimbu chikari dusra on di kola reading ni la shera. Okay, tang shora tawa dukna la kiranzo ge energy na la dichi lidu sosora ketang ngeta tang shu di karti thonga dara keta chimbo chaya wondi thongo di ngala lo di dalo lo ta di kochu do di lo sarne penche tawa dukna la redara ani di la du ni lo sarne penche ta lo kochu to gyora me potai lo ti ndi ta ta lo di ni ketang ngenda ra shuk chimbo chaya mi su khare du chi kangla ya chi genere tu ga chi genere ra khare chewa ne lamsa keta chimbo du chaya chi la di do chi ngor di keragi keranzo na la mangpo chi tanda keta tang ti thola lega chia ra social media tende na lega chi de insigre yana keranzo lega chesa na la sozo keta chimbo do chera sozo lega chesa office sozo lega chesa chi yora odina la sozo district changmai keran ko la shesa do dang ani kala ore 정말 그런 걸에 importance 돼서 그런 걸라 시사 그런 게 내가 되게라 시고 돌아당야 온데 데도 시둥이 둘을 쉬라 그런 게 내가 되게라 항상 약부직 자기와 될 법에 이해윤이 미상마이 그런 빼약부 제소는 돌아당겨 온데 되게 깨달라네 티두라 데딜라네 티두야 소셜 미디어 나래가 징임바나 양라 소소 소셜 미디어 네임 페임 슈침부 중요한 온데라 네티 두란 쉐라 강터다 온데 카드리 두라 쉐기란 지치더라 아니 니와 카리둘라 오케이 더 relationship 나라라 kiranzo tawa duk nala kare do chichungu du samna tanda kirangi ta kuryuk chik nala chik digi mindu sam the chi yora kirangi relationship nala nge di digi mindu chik on de sam the chi yosar nge kiranzo mambuchi nala ra yana sozo love life partner team de sameto dang ra khaji chi chi de sozo odi yak thaje dik de yo na ya nami pinche gi tis chinga la treat che da team de sam khaji ya lega che sala ngala treat che da ta dikiranzo gi grwa tang gi du ra ani grwa tang wa na shin kiranzo de la pa nem fem yang chu yang ra ke tang ni da kirangi lega chi gi den zo la appreciate je go chu era ni da kali gi gi ni ngala shira appreciate chi mi du samete de yi sigira kari bai ne da odi sangma ga na grwa shuk chi bo chi li du la ni shwera 오케이 그러식 집어도 실리기도 되지 않지더라 아니 kiranzo ani yang relation soso khaji chi de soso gap to lingyo ara gap lingyo ache ani soso gitanda nekap tara ta tinzo sui chi de la spiritual path ra soso chue dang de la interest yung de zogi tanda nekap soso la khari yo nang dang saja dang khangba dang ani nangmi pinche changma shani nekap chi taring bu chue chi ga de chu shu ga de chue ko la tis changa de soso ine kom nyamlin to chi ga de o de ra meditation center tindela tya insigire yang anzo danda di komnyamlin chesa ashram tinde yunguda tinde insigire yang ta kharita chu tindera ta tangya to dang o tinde ta chi yo sopa to dang mambo o tinde na la kiran zo pa chik to so gi danda de ka bi yuge chi yora changma shani chik to ya tinde insigire la tinde message li do ngala ra khaji chi chi kiran zo na khaji chi chi do tinde re sha kiran zo spiritual path la shuk chimbuli tande ne kap chi so khari yo changma shani ta chu ga la shuk chimbo chi shuk to ya ra tinde la ne ti du an di chi ni ta tawa tuk na la kirwa shi bachi khari du shi wa na ra kiran zo samlo ta na pe ngi bacha du la shera mind pe shaft ta dinzo ra lok tu dinzo chi do hangsa ya pur ta ra kiran zo na lok tu yongi de zo chi do ta next tawa tuk na la kiran zo gi jo mind shin lop chung lindang changdang tendega la pe gro shuk chi bo chi li du ani yora ta nga khari chang du changwa de la kevin khari du la to da wo tendera so so pe analyze chi yo on di tu gi du la shera lop tu den zo chi do hangsa ka ti ya por ri la shera kiran zo
아니 온데 니팅도 치르다니 기란조 상마다 소소 지 spiritual path le bai ne re ni soso leka chik chigi wa ine re dandara currently soso khari do chik chega do wa ine chashi ya po dik ni ra da mo chashi oti chene ya po do da tim chene ya po shita mi do da tende chewo do di strategic to chai jo o di tungi do ra kiranzo gi chidu next tawa tuk dinala 아니 디체니 다 카릴리들은 오케다 가랑 삼로 키당 예바차도 니 소소 간데차그레 페 프리플래닝 라탕봉 니 차시 창만 디게 아니 내가 가르쳐와니 담보 디죠 니와 디죠 숨바 디죠 스와 디죠 오 텐데 차시 딩네니 내가 제가 돼요 온디 숙침부터 니들하기는 줄지도 Okay, so it's can get leader. Ani kiranzo ta samlo kala peng bachai di chiting di la share da kiranzo samlo kerdang yang bachai cho na wa tuk na la grua khar leader samlo kerdang kala shuk chimbu grua chi leader so dan da tichik negativity to dang this samlo du and khor digi du era kiranzo kyu me do chai do the anxiety du khar chagi du era semla tiching am da do leader do kyu me yo cha chi du cha de jung yu sigire khaji chi chi dura 다 기란솔라 카리둘라나 다와 둑나라 기란솔리 그루와슈크 침부디 카리라 삼로 캡당가라 빼 그루와슈크 침부 실리둘라 쉐라 삼로 빼 약부케 투야라 안디가라 심바페 르리샤 투야라 시데가라 데 투야라나 티두 온디 시데디기 chen 기란솔 relationship 나라 임바이네 소소기 데와데기 나라 임바이네레 사상 임바이네레 가로 임바이네레 소소기 나메 핀칭임도 데와 임바이네레 상말라 빼 하모니라 빼 디켈리 투야 카레 시데 낭딜라라직 시대당 아니 삼시 숙침보 유교 남이 빈체 소소 닝요 창마님도 베 surroundings 라케난기 코리육 창마 베 칼라오레 베 시대강라 데투야라니 온데데 슈네티드라 온 텐데기 에너지 강라 리두 케난조라 소소기 나로레 기루와탕 베 흘르차 시대차 규도 흘르도 차니 직 냠도다 안디 직 차도데 peaceful 라 시대당 데데 창마 소소나라 리유드 따디케란조 이직체나 디잉기링에 셈발 럽tuk da lochwa de so bayana ya soso lopchwa apochik changchi yapochik chetu soso samlo tawana shindere yapochik dotuktu soso semba kiwora ngodiche aniya khajini spiritual path kono ke badin zo yisigiri spiritual path kana shukchimbo dodu ani awareness ra soso yi samlo kherdam pe change shukchimbo present kana danda present tanda wala shukchimbo de tuyara chimagari chungri langamda toda ngoma de chungso ala ni kyoba toda ngodi mewa che tanda wala shukchimbo de tudu kala resem la pe chik lidwa da ra present kala shukchimbo de tudu ani chik soso rangshin gi lele shide onde de cha toera o di tungi dula shwe energy hangsa ya puli gi du kenan zo chidura okay di chiklingi du shira de tagarrang ta empress ke energy ligi dwa kinan zo ladiga ta tende mi shide chik cha khoryuk changma kenan ge pe kyu ya po chik swe tu du ani ye yun gi mi changma kenan la kandi treatment tigira so la chik kenan la chedang chik ye yun gi mi gi kenan la chik chedang chi yura kandi chir la na kenan kemo tu kenan bui bai ne re bo mo bai kenan gi karila wa ne pe importance dia o 모일라나 다 importance 레다 라이도다 코일라나 오 레다 라이도다 안키랑라 축침보 신앙 지구르레 라 지구르 축침보 체토에 미디죠 오 넨데의 에너지 강라 레도도 그런 롭토 임바이네레다 소소 strategic planning 약부직 롭총 약부 창지 약부직 차도도 심바예 윤게 소소 다 진로 오틴졸라 네디도라 예 윤게 미디죠 임바이네 소소라 오레레 쿠약보르 오네 부디약보르 라이도다 오네디라 kiran ta onde ne indu yapore la du sama gi kiran khajila wa ne nyewa dang kiran la gauchi ra kiran la zia gauchi odi ra ta chunju in bai ne re kiran zo gonglo game bai ne re the spiritual path na so so pe shide dang chik zinyam to dang te de chik so so na la li yundu rangshin gi so so ine pe semba ki ur hulu yore tela pa bai ye yungi mi sama gi ne kiran la treatment shedang dira gyuwa de chi ra ondi shuk chim butung gi do la shwe akaji chik da so so pugu to dang de korea di card li du chik ta kharila na fatality tungyora so pogu do planning chigi na next 6 month kiranzo ichido yapodu po korea gi chances shukchimbu du la sheda dinam kalaure sasang na la ta pogu do da on de gi di chedi ni chiora tinzo gi chido yang na wa tawa duk dinala kiranzo good news le gi chance du lan sheda okay de ta kiranzo kashi chigra travel chigira something shebala do chid sorry something shebala kiranzura
lumba shimba lumba shimba chila doyagi dende tungido khajiji ratarimbu la travel chini doyade la ndigido yang khajiji chido soso single ingi zo chido ra soso la life partner de kawani la na lumba shimba country shimba dende ni soso la tuke dende ge chances tungido dawa dukdina la ra chidani kiranzo gi chola chokchini name fame la ne de chokchini ya proposal soso chola suyung yara kinan la commitment ya da ngarangi ta yinda ta mizike go la to do de commitment da wonde kinan la tingi de khaji single ingira kiranzo na la vi warte no the each the message lead ra kiranzo la tarin buni zu so zala zu yungi yo ani wondi ani pe attractive pe bomu imba pe nginjim bu imba na pe zipo ra chirtan mi gi tawa dang ine pe wow la to attractive you go de la na tigra pu bomu kan imba ne on the day energy you go andi gala pe positive energy you go antanda pa do os misena la kale os nyangyo you go laur kan de laur re kalaure soso la mangpo chikta and ngal jungsa experience to la soso la what de soso la mangpo yogo chigyora da go ta dorduna ra ta go supo pe mi go supo ra nyeba samlo kyo samlo kiran pe nyeba yogo yapo yogo mi go supo yogo samshe shukchi bo chi thungyo de de la na dire okay ti sama khani lir la na soso me sina chik mangpo chik jungwa na ande la pa ben soso yage pe tu da na lo ni chokchi ni ta yemi sina ande khajin chungre nga zo ata tinde dukcha jungs khajin chungre la do talla de yora ine digi chene chungye digi chene nga zo misina la 장해 방법에 소소 열개에 비해 소소 망보직디 디산 다시 소소 칼라오레 그루와 숙침부치라 이야가 쫄로 그루와 숙침부 도토고다 되기지 오늘한 게 시기도라 텐데 유교 미치키란 쫄 수용구들란다 되기도 양 같이 지치도 양 키란 소소로 프로인 바이는 다 롭촌 심바인델라 롭촌 유니버시티 심바인델라 도에티데기에 딱선 인기르디 카드라 다 와tuk나라 아니 다 양 spiritual 강라 샤나 되게 키란스 게임 받치도 하되게 spiritual 강라 소소 잉글리니 다 spiritual 강라 소소 단다 네캅직라 상마 샤니 두기 랑이 치도 상마 샤다 네캅직 샹아 취랑라 되나 숙침부지 열게 당기 소소 셈 열게 당기 주와 당기래도 취약 장기 랑이 취라다 딘소기 치도 키란솔라 다와 두나라 키란소 오스 realize 제다 칼라오르 오스 삼로 키단테 통보도 차야 원디 이등기들 쉐라 소소 디치 dente reshala ni hago echme awakening la da undi kan shure so komnyam ne do mambo chewa na so lo tokpa ende ni le chikali gale tokpa ende thople ende do aya lamsan tokpa e thobo ende machawa ne dente ritual realize che tokpa thobya undi de la na tigi do kinanzo chu jo shuksim butungi de zo chidora dente tungi do ta dalo lo di chukchingi da tai lo di la 추이다 spiritual 강라 도통이 들어 시우야 보레라 가지라 나가서 가리도 채워야네 레깅들 람상 소소로 코리움 그레스라 야가 직전에 람상 티부튼 그래 도가 직전에 람상 티부 소소로 둥용 그레스라 레깅들 라이 코리 따디인든 기나서다 추도단데 spiritual 강라 중에 되서 있지도 라 소소기 다 디부 람상 되래 줘다로 온디 둥이더라 아니 양 기나서다 positive mindset 장이 되서기 양 디부 람상 되 소소 예윤 미상마 키우스 소소로 respect you are going to be a respectable person la na tigi to tawon de dingi tu la share kirange energy next 6 months la on de give a change lidu okay ni kiranzo sim shide ngala shukchi o de tu nya ma shide ye attract chi dra kiranzo sim pe shide da ende yusi ri kaji chi samlo pe ma bukor de dendera samlo overthinking to kaji chi yu giring is bal kiranzo overthinking do 중에 samlo mang pope kor de jo ama ta chik juna tende ju samlo kor de jo so on de isi ri kiranzo 다 딘소기 치도 next 6 month lara samlo digera okay course the dixo lecha so samdo sha the mind la this sam yogo so I control yogo la na tigido so I simtungi so I leba so I simtungi so I samlo so I simtungi simtu ani de leba sam sha tungi sheba samme ba samlo recording de de kiranzo na la yosari 다 딘소기 치도 kar liglan dan dawaduk na la kiranzo samlo de this so I control yogo so to so I simtu yara simtu amacheni 가르쇼레 시디 셈페 시디 갈라리아 시디 망볼리 이렇게 나서 있지더라 오늘 시디 등에 숙침보 요살 이렇게 나서 나라라 다다 시디 민두 이네 시디 두기두랑 숙침보 요살은 되게 이게 상막이 지더라 다셈 시디 숙침보 소소기 attract 키랑게 나로래 그루와 온디 켈리 두란 쉐라 next 6 month 다와투 나라 키랑솔 그루온데 델리도 다디 키랑게 나로니 소소기 그루와 땅사다 키랑솔라 데기 그루와 데기 chen 소소라 가레가레 중구 두스라 다와투 나라 키랑솔라 가레가레 중구 두스 오케이
dealing it. 5 of Cups. 다 기란 속에 가리 중국도 좋아해나 기란 속이라 그루가 가가라 리기둘라나 남균 단다 기란기 andi yosari chikchena sosola chik duga andi chungay todang chik madiwa duga chungay todang sosola khari chungay ne ondi gangla samlo shukchim bungi dagi shiwa na chik khiranzo samlo khor digi yosari laidi samlo kawala khor gidula chik mi chiki ngala duga chik jesra tende jesra lan samlo khor diya todang nga lega chik tende che tu bayo ita ini tende dukmas lani maduba dang chik madiwa dang teke la ani negativity lagira chokchine samlo duga chola soso yi mitsinangi da part duga chik da yaga chiyora duga di chola khirangi samlo shukchim butang digi yu ina 다 기란소라 규와 카릴리기도 다와 둑나라 기란소 텐데 유사르 기란소 나라 덴디 삼로 키르테니 덴데 유사르 직직 마소아 삼데데 삼로 숙침부키리 다 기란소 다와 둑나라 온디니 규와 온디 간라 규와 리기도라 규와 카릴란 다 기란소 포지티비티 간라 라소소라 카리 딕도 디간라 디스테나 숙침부치에 치라 기란소라 온데데 온디 디나 치유데 디와 망보 페이차도 에저 소소라 di digdo ama pe apo di diksha di pe apo jungsha nge mitsinala di pe apo jungsha di choksine di pe apo jungsha la edi zoyra da yaga jungyo changma soso din tudu soso la gone da universe ki ne yaga kyang nang yung ya chuya koncho ki ne kirana yaga kyang nang yung ya kajina kirangi yaga dina attract chigido soso yaga di soso sympathy positive kang la mindset di positive grateful kang la shawa ina ani universe simba inere koncho gi imba inere kirana yaga di nang yung gresra yang kirang ya anda to kyang du samtewana duga mang thongli ya sho on de do gishigora kirang ge da duk na kirwa tang gidu kirwa tang wa digi chene kirang la name fame success la ne do successful chagi wa kirang ra on di tungidu ani nyama khaji chi chi do so relationship na la bai nera ya de ge maputa di relationship in a positive relationship kirang ge attract kirang chola chu yungidu ra pe yakpo relationship yakpo hangsang ya de da kirang ge chola chu yung commitment te kirang so singling in de zo chi bu in de re so tanda relationship na la yu tanda karok na la bai nere commitment share ta missing yam do ke wala to on de gi proposal de la ne ti do kirang zo chi dura okay ni 아니 카릴리도 Queen of Swords okay 다 카시지기 지도야 소소단다 relationship 직 this 직 마디와도 단직 디민도 삼태야 된데 relationship 된데 요아이나 기나게 대와 라다다 currently di tewa di da yapuchi mindu da di tewa di kinangi sunyam do imbai nere da soso isasana la kyoga yam do imbai nere soso ki tokpo dongmo do chik da this chik kinangi mitsenal chik madi ba chik this chik mo isamlo ke da soso for example nge da pesha gyor da nge dongmo chik yo ache hine dongmo di chi jedang da samlo ke dang di kensa o chik madi ya do dang ani ondi madi wa enta ke mi do ne soso ki dongmo do soso nyam do ondi kane yu di soso le chik nyu ti gi yo ayina soso le panale du ga de lu tengi de yo ayina 아니 어디 도가 경계로니 소소이네 직 도가도 차도다 된데게 기나 미세나가 된데 미직다 요아 이나래다 다 기나게 어디 미리 요야 라 어디 미딩엠도 대와치야 tawa tukna la ondi ya tungi dura tadi sui ne yin sigire soso lega chesa na la yin sigire soso zinjo na la yin sigire lo tuimba nara ya soso ki kari shore soso ile lega chesa shusan soso nami pinche na la yin sigire kaje jigi chido ya kaje jigi chido soso ile partner den de yin sigire karimba ni kirangi ondi ngam do tewa chigi yo tungi dura kirangi toxic relationship chigi yora inde nguda samsam soso isamlo da pacho samlo matuya do da pacho de tisik samlo duga inde mambo tang thingi do de yo ina ne ondi che soso la effect impact je ondi do ra ani tichini kare li do na ace of wands li do ra page of swords ngam do ace of wands li do okay wow kenan so gita lopto imba ne karimba ne kenan so pe ta collaboration pre planning che chi da kenan so pre-planning chene samangwe ne kora chache dingwe ne tadik chene kenan so chik cheding chigi dus ta tuk na onde de gurwa samlo pingi batang to ya so rape mind pe chiki awareness chimbo go onde de cheda tinzo gi chedu da kenan so de chave kengi kenan so la ko kapsawa yakpu chi ligi du da di ko kap kenan so chidu karim bani insire loptu ina yang so lop chini yakpu chi changa gi ko kap tende insire yang kenan so lega shingi bana lega offer yakpu chi so da cheshi ba dele las offer yakpu chi raya so lo ko ne parya yana lega tanda mixe me sami de zola lega chungya o tende gi opportunity yakpuji kenan chula su yungudu ti khajin na kenan gi mindset gurwa tangra so samlo kenan gurwa ta chashi yakputi lega yakpuchi adu so zola su ko kap yakpuchi su le cho ondi tungi kenan chula su ko kap sambuchi li dulan shwera kenan zo khaji chi do yan relationship in bai ne so dewa de gi in bai ne dewa pe yakpuchi ge trick chi dulan na ti dura so tomo do chi ko du sambai yakpuchi so ra ne positive chi ra ya khajin kenan zo itanda live
아니 negativity 지 cut out chesa 아니 마디 와지 키란 저기 대화 참샤사 아니 positivity 키란 저로 수용도 온디기 체니라 엔델라나 티도 오케이 안디 체니 카리리도 Tower movement okay the kiran zura chashi yoing but kiran zura chashing batting lega kharchego to ani chashing but so sub shukchimbuchi da this sub shukchimbuchi gi kiran zuna kiran zura chiluni girwa shukchimbuchi ligido danda badu machungyo chigra the machungyo chilante giro tower movement ligidura ti kiran zura danda badu machungyo gi chashi dik tamungene 제이도 당고만에 딕미도 사메도다 기란기 대화되게 나라인 바 이시리 가지 치도라 가지 치도 소소 내가 쳐서 딕미도 사메도다 가지 치도다디 가리인 바이네 치그라 강터 키나나 규르와슈 침부직 리기도 다 가시 치도다 강바 사자 된데 거를 규르와다 인기를 키나조 사자 심바인데 십치에 된데 이시리 소소 단다 데사디 다 렌탈 도인 바이나 제마 키나조 치도 소소 가르치 우리 소소 낭 강바 약보 라소스 컴퍼니에 된데 이시로 된데 지금 10 강더라 아니 룸바직니 룸바 시바직을 10 쳐야 된데 이시라 강더 sudden shift change 슈침바지 kenazo nala yungdu onde yungye dila kenazo dadik to dangongene taya dadik mena diang tuga nala chadu gre tower momentira ini kenazo dadik do adamboni chashiki dadik do it means kenazo ta kamchuni soso gi dadik yungene soso growadi kiligidura tindu yang ya pachadu gi orina shwera 다디지니 가네 seven of wands 리드라 아니 디 가리도 쇼와나 케나조 오케이 다 가리도 케나조 시리 베디 슈치부치 소소간라 에트렉 치드니 케나조라 가리도 쇼와나라 다 케나라 다 시리 슈치부치 중두 다 케나기 가리치도 쇼와나 다 남균 다 엔데 이시르 케나 삼삼 엔데 중기 유 이시르 가시 지그라 people pleasing to like 당도 심바이 가리라와이네 온디가라 슈치부 소소기 에그리 체도 당 심바기 다 소소라 가우치에 둔다 당 엔데 심바디 기우 중에 둔다라 소소이 망부지 류당에 도시라 온데디 이시르 가지 지키나 존나라 다데니 유니디 저기 치도 가리 그럴리기 두쇼와이나 칠로니고라라 기란소 다 기란소 pe shide soso yi pe confident kan la chik soso pe le confident kan la soso pop thombo ngane de yungdu migi ne kirangi kharike ja shigyo wa ne samma la respect ya security ya da kirangi da ba shimba la samla shukchi potang ra da kharidu la na shimba kirang la samla shukchi potang yo on di tungi dulan shwera shimba yi kirang chola su samla ya potang yo kirang da ke kebras mindu tangara sim di lele kyu yona tik tsar shala ya to da on de energy high self la na tidura so energy yo thombo gang la tidula ni ra tawa tukna la so energy on de change du so high energy high confident gala tidu shimba yi ne kirang la the high level gala toya shawon de en kirang la important state security on di samali dura seven of swords lidura okay seven of swords ni tambali gidura kiranzo okay ani kiranzo chitane diksha kiranzo gira pe nyam shele yakpochini so self love so pe confident kala nanglo ni self worth so la sikur thongnang thong shukchimbotia on de gi girwa kiranzo nang shukchimbochi le yungdure yang fertility kiranzo gira jipugu korea gi de so de pa yuna pugu korea on de mangpochi chung yungdu ni kiranzo karega an 다 지마 같이 오르다 next 같이 올라 다딕 슈치부치게 온디 뚱이도 기나조라 다딕 기나조 베 마인드 삼로라 베 다딕 칸라 차시 틱네레가 체드 슈치부팅도 라 쉐라 온디 뚱이도 다 다딕 칸라 뚱이도 디치니 Queen of Wands okay my god 기나조 레가 칸라 덴데 소소기 레가 디 칸라 덴데 confident 차기도 덴데 confident 차기도라 mi changma gita di ta soso gita confident level de thongra mi changma kiran sala janga yungya tende tungi to kiran gi leka de tende yapuchi mi shimba din zo ine kiran la inspire chara kiran sala chu janga yungyo on tende tungi do ra shimba din zo imba ne contest chi la jo kyo yo yapuchi do yin ba chi do contest chi la do chi on di shuk chimbo tungi do da kiran sala di kiran zo gita soso khari chi imba ne kashi spiritual path kana do imba ne re soso kashi chongda business tende to imba ne re kashi soso leka chesala imba ne re kashi soso khari chik chigyo lok to imba ne lok chong yakpu do chi jung khari imba ne yakpu chik chan mi shiba de zo ne ma kyo yakpu chi sha hang do sa kena ne pe proud chen de chi me pe confident high level of confidence chen ra pe proud kana de on di thing the proud moment thing the next tawaduk tinala
the dichini ka lidula na 4 of swords okay ama 4 swords ka 4 of swords kala 4 of swords lidura di keranzo la shidi keranzo mane samlo mangbo khone ka ngetingi mangbo yusar nge se bala double confirmation card lida double ika 4 of swords lida 4 of swords kala 4 of swords ra di keranzo chik ende yusar samlo pe mangbo khori ne khoro nang shingi chik jiba nge ende cho milane nge ende law to samlo na takta so debak simsim machungye cho ni tyuba yoge nang shin la thumas ni tyuba yoge nang shin chi thu na so den di kenan jogi sim na la chigli de yoge ta di sangma kenan ki tawa duk din na mewa cha du khaji ni mewa cha gyo rishwa na kenan so da di queen up we wants ki energy na la li du di energy kharila na leka di pe yak chi tuk so de la pa pen so ni chi so yak chi so la so pe proud cha gi kare moment di ligora ti indu ani keran so itanda chik 중국민도 용국민도 삼로 빼마 뭐 코르 직 삼로 나 코르 대줘라 되게 상마 keran기다 samshayda ta diksol ta ngi chenso ta ngi chen de ba yoge na shin dupso ya puchaso pya puchaso ta nga diksol la di ni di samlo chik tik ma son ta da ba chik khor di gi gi ngi simba kenan so double li du ta ngonne mangpu chik la kenan so la di ka ngi tik yusare ti du inta di sama kenan so me wa chai du da du tin na pya pu dang sa ya pu du okay the devil ta kenan so ikari dulan ta wa du tin na la so it intuition da deso pe ya pocha du duran so la new king da so la magawa ching do da so la chik kyablo ni chik khatang ting do da ani during ye ching do da so la chik yora da negativity tang ting chi o dege kenan gi lamsang ora sim thoya cha kha di tirisha tingem te wa sha min la ja o di kenan so ikams ki tam mind di cha thu ni ba cha du la shera ani la message kare de la message di interesting yorta unseen love can be blind ensure you are not overlooking red flags ama di mang chili di kartira repeat kang lidura karimba ni boundaries okay love may challenge your boundaries protect them okay sometimes so pe sewa kan lidu ni midi so sewa yo midi kharido chi chewa ne je chu ye jo so madi wande chewa ne so la da abuse che do dang ra verbally abuse che ne re verbally abuse la na khalma sing na pa postin during in se la do da yana physically abuse sharia do da do ya do da la pa cha do da de ra ta din so not acceptable ra ta imba ne da pe so ta sewa shuk chim chi le di okay la jo ta di ma chi a la ni kiran so la ra kalaure guidance li du khaji ji chi du ngire so sui chi du imba ne so le lo chi la shwe sang mai chi du ri shu me da alone time da spend some time alone it will help you gain clarity on your relationship okay da some kena gi du se ti chik so chipuchi tu ki sti chene ni so mental la mind samlo la pe sangma de lir samlo sangma khor tu ris the relationship ko la pe so itewa de ki ko la pe samlo sangma khor tu ris de da kina simdi komi de kina zo energy ko next 6 month la samlo yo ya pucha yo positivity cha yo sangma khor gi yo samlo shidi kan la de tu go on de shuk chimbles karna la de zo da simdi komi du ne kina zo la da confirmation card la na ti du to on de le do chilista okay ni ndong di shiuring bu chas de ne message de hang chiglisra ti du ngara ni ka thung mas ti ma ya chi chi ba ta da chuzu chiga do chi tudra reading chigla ang reading shi ba ya mangbo chego ya ra da ti inde yang ma bo be cha du gu de ne tende energy le ng de ngaya de shi pu ma kya ni ra chi zui mas ti du nge yak ta je detail de shi ga yi ta kina zo la detail kan la message sama ra yu pele wa yu la shwera ni so la resonate kare chi do de ki ta lingi che shi ba sang so lingo mari la shwera so la kari o di nyechi du insar talan so de chili do o di so lingi chena ani pe ya po yo re la share okay ni kana zo ngendu di siba ko chung so ani ngendu de la kada channel la subscribe che bala tu je chela share yi ani ngendu chal yong Tashi the lake if your animal sign is tiger then this reading is for you this reading is about your next 6 months what energy shifting inside you and what energies are coming your way. Okay, so first I'm going to start with the card 6 of Wands. I feel like so many of you are trying to be influencer or working in the social media, I think. So for that, you are going to get name, fame, money and success in next 6 months for that, okay? And if some of you are in single and you have been betrayed in a relationship, you are not happy in your current relationship or you're feeling lonely, then for the next 6 months someone is approaching
approaching to you and are going to give you the commitment, I think, for the life. So you are going to meet your potential partner in next 6 months. That's also possible if you're single and looking for a partnership, okay? And after that, some of you are very going to be interested in a spiritual path, okay? So you're going to take spiritual path in next 6 months. You're going to live your materialistic life, everything with like, not for always, not for like lifetime. You're going to take some time for yourself and you're leaving everything behind and you're going to take some spiritual path. You're going to do meditation, you're going to join some meditation center, or this can be anything, but you are taking you're showing some interested in spiritual path, okay? And some of you are going to, if you are in a bad relationship, like this relationship can be with your friendship, if with your love life, with your family members, or in your workplace, okay? This can be anything. If you are not happy with the relationship which you have right now, you're going to cut out the relationship in next 6 months. Only that toxic relationship, okay? Not all, only that toxic relationship, and you're feeling like that relationship is like bad for me. If you're feeling like that, then you're going to cut off that relationship in next 6 months, and you're going to feel very peace, authority, stable after that, okay? You're going to feel like that after cutting that relationship, like that bad relationship. This bad relationship can be even the relationship with your food intake, diet, okay? So if you're consuming bad junk food, or this can be anything, or if you're in some like addiction with something bad, then you are going to cut off in next 6 months, and you're going to feel very proud about yourself, okay? After that. And I think this card is for the students, mostly for the students, but even if you're in a workplace, this card can apply that you are thinking and taking action, and you are analyzing everything. You're making plans, strategically moving, and step by step, okay? You're taking step by step to improve yourself, improve your life. This can be for the student. This message is for the student, I think. And even if you're in a workplace, you are taking step by step and you're planning everything, you're making strategy, okay, to work, then you are going to see some very good opportunity coming your way in next 6 months, okay? That opportunity is going to be very good for you. Wonderful things coming your way, okay? You can feel like that, you can expect like that, okay? After that, you have a strategy, you're planning, because of your planning, you're changing something very big, you're attracting something very big change in your life, okay? This change can be in your relationship, this can be in your career path, this can be in your health, okay? Something big is shifting, or you are shifting your home, you are shifting another country, shifting to another country, or this can be you're shifting your home room, or this can be anything, okay? Your sudden shift or movement or change is attracting, and this is not going bad thing, okay? Because you are attracting that, you're making and you're planning and you are attracting that change, okay, in your life. So you're going to see that change in next 6 months. After that, you're emotionally very peaceful and stable, and you're feeling very peace, and you're changing something very big inside of you as well, okay? This can be you're taking spiritual path. That's why I think some changes you are attracting towards you, and for that, people are also respecting your inner change, okay? People can see your inner change. You have done some changes in yourself, and people can feel that energy, and people are going to be very respectful towards you, okay, for next 6 months. And up to that, okay, so the Empress card indicates that you are going to be fertile in next 6 months if you are expecting like you and your partner are expecting the child, okay? So you can
expect that in next 6 months. Okay, you're going to be very fertile in next 6 months. Okay, so that's good for you. And after that you're going to like, okay, the what is next step you're planning again. Okay, you this next 6 months is going to be very planning and making steps and taking actions and planning, all about planning for you. Okay, you're planning a lot and you're taking action step by step with that planning. Okay, so that's going to be very good for you. And for the spiritual path, or this can be you're changing, you're moving some another country, you're traveling around the world, or this can be you are going to feel little bit detached with your current workplace, or this can be your materialistic thing. If you are giving lots of interest to materialistic things right now, then in next 6 months you are little bit going to be in a spiritual path. Okay, so you're going to bring the balance in these two, like spirit, you're taking some spiritual path and you're awakening something inside you, and that's because of that you are losing some or detaching yourself from little bit of this materialistic things. Okay, so that's also possible. Or you're moving on, or someone is coming your way. If you're single, okay, that's also possible. Someone is coming to you from very far place. Okay, so that's also possible. Or you are moving on from your past life and now you feel because of that you are moving on, and because of that you are going to feel very proud about yourself. I did that, I've done this, now I'm very proud, I can do whatever I want. You're going to feel like very proud about yourself, and people are going to ask you a lot of questions about your change and this shipment, this positive shipment about you. People are going to ask a lot of questions. Okay, people are going to be very inspired by your work. That's also possible. And Four of Swords, this card is coming for you like double card. So this double card's meaning is that if you are overthinking over anything, okay, anything, this can be about your work, about your relationship, this can be anything. If you are doing overthinkings, like lots of overthinking, then, and if you feel like, oh my god, I plan a lot, I think a lot, but I cannot do anything, like I procrastinate, or this kind of situation is here right now for you, then for the next 6 months you're totally changing. Okay, you're just taking action, making planning and taking action, and now you don't have to think much. So you're very peace with inside you. Okay, you're going to be very peaceful with yourself. Okay, that energy is coming for you for next 6 months. So that's very beautiful energy, and you're going to be very peacefully sleeping in very peacefully. There's no overthinking over thoughts. Okay, lots of thoughts, like that kind of thing. So you're going to feel very peace in next 6 months. And because of that you are taking some spiritual path, awakening, and because of that you are going to see the devil. Okay, so if the devil energy is coming in near you, you are going to catch that devil energy and you are going to reject that devil energy. Okay, this devil can be anything in your life. Okay, this devil can be in your relationship, this devil can be in your like laziness, procrastination, or junk foods, or some addictions. You are going to avoid the devil energy in your life in next 6 months. Okay, because you catch the devil energy very fast, very quickly. Okay, in next 6 months. So after that, about your relationship messages, the first message says unseen. Okay, love can be blind, ensure you are not overlooking red flags. Okay, this energy, this message guidance is coming for you in your relationship, like okay, if you are single and you are going to get into relationship or that thing. Okay, or if you are in a relationship, then I think this message is for you. Boundaries, love may challenge your boundaries, protect them. Okay, so you have to keep make some boundaries and keep some boundaries in your relationship. Okay, alone time. So for some of you, the message is coming alone time. Spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. Okay, so to gain some clarity on your relationship, you have to spend some time with yourself. Okay, so I think you are gaining lots of clarities in next 6 months, so I don't think you need to worry about this guidance. This is just confirmation card for you, I think. Okay, so
That's it. I hope you received your message very clearly, and thank you so much for watching, and likes and subscribe, and also share this video with your friends. Thank you. I'll see you very soon. Tashidile yulo tatso ni kiranzo gichidura next 6 months. Next tawa duk dinala kiranzo la gurwa karigari ligidu kiranzo nanglo la gurwa karigari ligidu chilo ni tsu kiranzo la gurwa karigari chungutu ondi kolara. Okay. Oh my god, they had the rangchali my name fame success pa pure yana proposal kiranchola singling it is a proposal mingling it is a mingling it is a commitment changsa tedelanity dura changsa de planning tedi chunge de insire kena gel lega yapuchik chin mi sangmai kena tora ta de insire kena keta chimbunya da chambu sha de insire di card digi on the energy ligore di card di da tale ta ran leskiran so ta mixi ta lo loti lo ta di chetan ne name fame de lela o ngone raya on di ran ke shigura ketanye da de zolam salam sa chak tu ya di ke shigure da logi lo ta di ra ta ilo di di kenan so le ta ran ke energy ligi du lan shera ti chin kari ligi du shwa na Six of Swords. Okay, in Kiranzora, Sajaching, Sajashimbachi move Chigu, on the to Canada, Kirangi, now pinches Samanium do Sajashimbachi trade in the East Sigre, Kajichi, the travel trip, then the East Sigre, Kajichi, the Campas Saja period in the East Sigre, Kajilumba Shimba, then the Legacha trade in the East Sigre, Kashi and Soso than the Simba Namina, La Chamdin, Megoti, Scanya trading it in the Kiranzona Yosari, Tizuki to Dakarilana, Kiranzola, Nami Pinche, Nala, some shit and she did the Ligidu, like some shit Shukimbo, she did Shukimbo Chunga, on the ligidu la shueran tata wa dukina la ondi girwa ligidu pazo samshi shukchimbo chidu yada as nami pinche na shidi shukchimbo chung yada ani kiranso ta changsa gi celebration birthday gi celebration dawa dukina la khashi chidu birthday insare khashi chidu ya changsa dende gi celebration khashi chi chidu leka tan tere chi ya puchung soso lamdo ya puchuk lega ya puchung digi chene soso kaga to kip tang ya nami pinche nyam do den de redu lan shuera kiranzo la dirang ligi do ya spiritual path khaji chi chi dong ne dalo lo dilla mi mangpo chi ki chi dang de ka la ing shuk chimbo le de ka la shuk chimbo shuk to ya ira di to do kiran chi di kiranzo gi khande chi je ra so ira meditation center den visit share chu ko la changya nang chu ko la things savre changya den de yisi so this materialistic so chi nge bo dan den la shita in this nyung retreat oda chakpa lagira chakpa nyung retreat oda ani mangche chue dang den de ga ing shuk chimbo le den de tungi du lan shera spiritual path lan tidu andi chini kiranzo ta simla shide chi da supu inepe kalaure pe confident level pe thombo tungi dura kiranzo ilega kharchia wa ine del dubya to da lega tege sama duppe ya puchung an kiran pe ko kyu ngene te to da ni confident popa thombo ngone dia ondi shukchi butungi dula shwe kiranzo ichi dura Titungi next 6 months lara lega ta da khari doji kiranzo chaji dik de ne ondi lega di yapuchungya ra ani kashi chi da lega chiri sore ondi yapuchungya ani lega di kana soso ra koni tombo do chaya ani soso pe kyu jungye de insire la shwera ani kashi chi da ta shimi do soso adopt che de insire yang soso semjen da de ka oyungi de zo nang la mixe gi shimi ki da de adopt che mixe gi shimi adopt che de insire kiranzo chi do ondi gi chenen kina wa shi shuski ondi gi chene so pe happy proud confident level tombo do chaya ra kiranzo confident is low do da inde samgen da tuk na kiranzo ondi gi chene lega de gi chene confident tombo chaya andi kola da chene ke jamang chip sar dora ani di chene da hangman le yudu kiranzo la kare tungi show na to tanda ba kiranzo gi tik ma so sam de da failure to da de stong yo ai da chik ma tik ma ma ba thong yo na da da tuk dina la ma dik ko reason di kare race ra undi ligi do reason kare ha ko cho oni tende chi di mi do den ma dik ko di kim se di re da nga di kiro tango do la so andi tungi do ani kiranzo da lost to da sadness regret ra semba kyunang ra semba kyunang shukchimbo yo ondi kare la na mi pinche gi ngene yin sigre soso leka inde madum ne yin sigre soso garo ta de ngam do chik ma thun ne de gi yin sigre chik ra chik soso misen chik mewa cha de de is kantra kenan zo be symbol kyunang shukchimbo yungi chik do kenan zo nalara o de gi che do next 6 month la kenan zo ida kyunang dira da kali gali soso ra
Sibukyu dego mindu yang ande mangpo duk la echo so mitsina la ondi kinanzo gida kale dunang che ko zuk sare lan shwera ondi gyro ta simla samlo kerdang gyro ta sare lan tigidura so positivity kan shukchi boto etendi la na tigidu ondi jeni kinanzo la tetta ondi so samlo tang de so gyro tang de so tanda chik tanda pa to chik kirangi mitsina madi wa chik jungyo do chi yora ta so po ne na de to dang nyang khaji chik chedu symbol la kyu me kyo to jung de to da khaji lega ente madu ne de to de to da chigyoral o 되게 상만 소줘야 complete cha zoya le da ma sona kena ki le nyem ba do chi tsenguma gi ba ne kari karmic cycle le do chi de sak she gi yora kena yo di le di ani ta complete cha gyo zo gi yo a on di tungi du la shera next ta du dina ta di chen ta kira zo la ta chilo ne ta kirwa do chi so chola su ta du dina la kari yung du sra on di indu page of swords. Okay, ni kena zo la Okay, page of swords leader di ni kena so ta kashi mangche ji ni symbol dinang is sar ken social media la lega che do da so ta tigura da lega name fame khala da so ketang inda kan lega chingi dini mangbo yosar kinan so nala ta dinzo iche do de jingi de isir khaji da chigo samdengi chashi dikdingi de ingir kinan so la ngonne tawa duk dinala ani so gi tebu 가리로 지단다 제고 삼바니 딜라바비 디부 둥기요 딜라바비 키랑기 레가 치기요 온디 초라 키랑기 되바 요견낭 신기 초라 레가 치기요 온디 둥기 둘라 쉐라 되바 요견낭 신기 온디 초라 키랑조 레가 치기요 둥기두 아니 키랑조 라타 삼로 이네 페니 버스 페 ideas to mambo pe ragyo ta watukna 온디 리 둥기 둘라 쉐라 안디 치니 the lovers card okay ta khaji chi chi da danda currently relationship ya po tugumidu samya do da single ingi de zora anchipu is kyakang is samya do da khaji yang da danda tewata nga partner da nya chi da ya po yu da ine da shira chamdin do da samshi do shira li midu something in de kiran zo shiri chola do ding de do ta din zo chi do da lovers card li do okay da kiran zo ni na la samshi la ne ti do da coating sabre to ya la na sewa thing sabre to ya la na ti do unde de energy li do la shera so peting saboche paso samshi chukchi politoya ani kaji yang physically kalore sex life in so yer get to ya undi laneti so ira undi de ine yapo pecha da chungu mindu di mindu something in the chido undi ne yapo cha lanati re so da kanta da kaji ji chi so da relationship na honesty chi da mindu sam tabu dang kya chi mindu this open chi da mindu sam ye zo openness honesty di changma da duk dinala li du kiran so chola chu yung du tewa de genala single ingi de zola to ta garang ki relationship yakpu chi ra undi li du la shwe already relationship na la yung de zo hangsa ya gi ta relationship change ka chola la na kiran so da currently shide sik chi da 시대 추기다 아니 시대 디케란초라 추 용기도 세와 디케란초라 추 용기도 다 칼라오레 파소 삼실라에서 케란초 대화나 추 용기도 라 쉐라 약타지도 아니 디체니 나요 pentacles okay 알레 데케란초 된다 델라 직 celebrate 직 가토토 체 디체니 케란기 다 소소이 되바 요게 나 신초라 레가 치가 두게 온디에 두기도 소소이 되바 요게 레가 치요라 나 디페제 되바 요에 라이치 소소 미진나랑 데리 직제 되바 요에 다이네 단다 바도랑 나 온디 체 코카브라 마송 삼니 디조 치도 다 소소 요 온디 초라 코카브라 온디 초라 레가 치기 두 제가 두기 요와 두기더라 데디체니 volt 강라 가리리도 투 or bonds okay 가지 치기 치도 다 volt 다깅 이슈와 나 신케란조 travel 랑 라파조 사자 가가살라 zamning ke kiranzo khaji chi ending sorry tourist chi zamning kora kya gi la on de chi du ya ra kiranzo da duk dina la kiranzo gi da da indi samlu yung indi zo chi du kiranzo gi action lingi yo chashi digne ani ka kasala saja ka kasala tu gi yo on de tungi du la shera kiranzo kaji spiritual path kana doa ine the next the spiritual kana deep sare changhe chi du saja shiba chi changa tugi la chi ha saja shiba de la spiritual dang de kana pe yang changsa ya pudu ondi kana tugi la de in sire la shwe kana zo chi du la andi cheni da queen of wands kana king of wands oh my god kana confident level and the temperature the babre next da the hang confident queen the king ni ka lead kiranzola queen energy lead very confident king energy lead very confident or the culture so lega chola so lega ta so business to da so career chola so on the chola hang ya puchagi yo so de ba yo na shin do to yo and so proud ye you meet is ne kiranla wa pe apa jesu na the proud moment ra ani kiran ine ta ni chingi to asam pe confident level tho che yo dili dura
My God, the hanged man kana kari lead the 10 of swords. Okay. And kiranzo la da hangman de kari la kiranzo chikla kor kar de sha ondi kari imba ne kaji chik chide relationship tende la chik digi mindu sam kar de do da yungu mindu chik ya pochi yungu mindu sam do da kaji ya career chola kar de kaji soso de ba yogo na shin de la drama to ne kar de de ingirra yana chik kiranzo la uma de mang boto chi jung ani ondi gi duga de mang boto chi jung de trauma de sim na la ke de ni lu ma to sim na la zim ani on sim na la kor de sha ki mi go chi jung de kor de ta wonte de chi yusar ngis kena ngi simbal ra kiran zo chi ta wonte kiran zo gira next ta duk na la ta di trauma tini ma du yung yo ani so ta move on chi gi yo di tungi dula shera Nine of Pentacles, okay, the kiranzo la karidi show and the rata kiranzo sim na la tikyu make it chik sim theater the one the chik chungudwa like nyachi the chik digma song la felt regret to ra so cuba do la na tidu so ye mitsina gi cuba do da chik chunga song same do da so la me and ge da mix relationship then na la chik digma song same do da ya so chik na me pinche na chik digma song same do da so mitsina mi chik dong song same do da chik yora da so lost chawachi ta dege chan simba kyunang che dingi de zuchi da next 6 month la kiranzo la karili do shwana ta so ra da kyu de shingi so simba kyu su shingi so kyu de shingi so kyu de ma che so treat ya po de chera so de ba yong kyunang shingi chik ta nga ande do chik sai de ba yu le cha da mon di ta dring nga la treat chi nga on di sa gi yi le cha to sai gi rik de yin si re kashi ta nga de chik tulo kyendu yu nga chala de chik nyu de yu da ine nga da nga la treat chi nga la zewa chi ta nga gi chi du nga nyu yi le cha de yin si re kiranzo kantar energy very positive kind lead so da so che chik yi la cha ondi so ki usu yi la cha ondi lead la shera di ne death card kan ga lead the temperance okay da kiranzo ge ta death card dinge chik zo du lan ta gi shu sara ta di ne kiranzo gi chidura ta kirangi mitsina la pe balance life pe balance yu tugi wa kirangi ondi tungi dula shuyara kirangi life la ta kirangi tada bato chik nge takta chik do tungi do samsam nga lega le dusu shima shitang ra ta so ye dewa digi na dusu shira tang mindu tang tung mindu ngarang la ne dusu shira tang tung mindu ngarang ki trading la dusu tang tung mindu samedo da dene yura da kashi ya nga so ki kalaure nala dei dine lega tang dede kan dusu shira tang tung mindu sameda tante tamin do yura ta degi sangma ka balance ra tang wani takta dusu khala tang go du takta tang tuki yo kiran ga chon di energy lead okay the blessings as a hermit okay the kiran zo chikpu digi yo ine pe so gi dusu pe kyu chungye jo so yam dusu ki pe kyu chungye jo won di energy lead next 6 month ra mind pe positive chare samlo kari ne pe positivity kala samlo yapu kyang tang thugyo re ra ani duga den zo kiran gi lu thugyo re heal che thugyo re ti ki chene kiran kari chigli dela so yam pe kyu this attach mix a spiritual path kala thungi zo da hangsa ya gira chu dang de kala shukshin bu tunan chi de zo da hangsa ge energy yapu ra da so chikpu du zo ke ore so chikpu du zo ke ma se gom yam ne che ore meditation che ore chu chang ore deep things sabre to ore ta this hangma do thuya ge energy li tu la share kiranzo chi dang sa energy apuli so and the kiranzo chi to love guidance kare to love life la guidance wedding okay kaji chi the changsa li do taking your relationship to the next level one step at a time okay they kiranzo idagi shona shi kiranzo name fame success ngam do ni life la so single in the proposal then they lead la sa kaji chi the changsa da duk na changsa yin do kiranzo chi do okay changsa yi cha she dia ana kira changsa de la visit che de hisi apology never underestimate the power of a heartfelt apology in kaji chi de relationship la the break to cha de yo che ni ting ma song sam ni apology da gonda la go sala mala ni de ni chi yo sar kinan so ta de ye chi de apology che go ge chim buri su no ri na in nor sha gonda la ni la go ge chim buri lan message on the lead attraction you are attracting the right person at the right time into your life okay wow the single in is actually the message lead ra next out to the kiranzo right person at the right time ra mi yapuchi du su takta ingyo chi la kirangi su attract chi dus kirang la kiran chula su yung dus ra di kiran single in is actually re and kiranzo da dewana la yu ne dewa dan ta ti chik thuk ting pa so chik ma dewa do cha ding is actually ani kari lead la message ta pa chu konda la go chang la di lead ra so no tu na so konda la shingwa che la di kirangi chi do na guidance lead la share kaji chi ni changsa ke ta on de planning ya lead next start to dinala ra kiranzo changsa ya gasari okay that's it so lo go message ti
begging Jimochinira, Ellen Kyotin, Pilewa Yel and Shira. And la ta, you know this about coaching so and kinagi like and subscribe, comment to Sangma. I really appreciate it. Thank you so much. Today support you with a pick coaching song, someone to chill and share. I think you're the chi young. Tashi the lake, if your animal sign is rabbit, then this reading is for you. This reading is about what energies are changing in your next 6 months and what energies are attracting you in next 6 months. Okay, so first starting with the 6 of wands, you are gaining name, fame, success, and money, lots of success, fame. If you're working in social media or trying or planning to work in social media, then this reading, I think this message is for you, and you're working very hard for next 6 months and you're achieving whatever you want in next 6 months. Okay, you're achieving everything, wherever you want to work, you can achieve and the success. Okay, and people are praising about your work. You are going to be very famous as well. Okay, if you are working to become a famous, even in your workplace, you are going to be famous and people are like, oh my god, you work very nicely, very well, you work very hard and very excellent. How do you do that? People are going to ask that, praise you. Okay, so that kind of energy is coming for you for the next 6 months from the Losar. Okay, so after that, some of you are seeking, I think, peace and harmony in a relationship. Okay, for that you're going to see the peace and harmony and mutual understanding, mutual love, respect in your love life in next 6 months. Okay, so even if you're single and you're looking for a relationship, the lover's card is coming for you. So I feel like you are going to meet a potential partner for next 6 months. Okay, so that energy is also there, and lots of harmony, understanding relationship in your understanding in your relationship is coming for you next 6 months. After that, you are for the next 6 months, another message is you are celebrating about something. Okay, so this can be marriage, birthday party, this can be anything, but you are celebrating with your friends and family members and you are enjoying that. Okay, after that celebration, you are following your passion. Okay, so you are going to follow your passion and from a step by step, but slowly, but you are going to make lots of money, prosperities are coming in your life because of you are following your passion because of that. Okay, and for some of you, you are going to seek the spiritual path for next 6 months and you're going to be awakened and you're going to realize something very big and you're going to be very aware about your mind thoughts. Okay, so and you're going to feel a little detached with the materialistic things as well. Okay, for the next 6 months, or if you're very into a spiritual path, then for the next 6 months you are planning to travel some other place to seek spiritual path as well. Okay, if you are seeker. Okay, so that kind of energy is coming for you. And if some of you are feeling like right now, if you're feeling little bit low confident, low self-esteem, or this can be anything. Okay, this kind of energy is, if you have this kind of energy right now, then for the next 6 months you are going to achieve something very big. As I told you, you're going to achieve whatever you want. Because of that work, you are going to feel very confident, very proud about your work and about yourself. You're looking very proud because the Queen of Wands and the King of Wands both are coming for you. So these cards indicates that you are going to feel very proud, energetic, and also you're going to feel confident, badly confident. Okay, you're going to highly confident and you're working very hard to achieve whatever you wanted. Okay, so that kind of energy is coming for you. That's great. And if some of you are feeling a little low in your life about your relationship or about your career path or about your health, somewhere you see stagnant or you are stuck in somewhere, okay, right now, then for the next 6 month energy is like you are
moving away from that situation, okay, that kind of situation, that stagnant, that stuck, that kind of situation. You are leaving that kind of situation behind and you're moving on and you're healing yourself, okay, lots of healing. I think this is because of your past trauma for some of you, okay. So if you are going through this kind of situation right now, then you are moving on, you're healing, you're releasing all the traumas from the past, and you are going to move on for the future, for the betterment, for the positive path, okay. All right, so that kind of energy is coming for you. And about your relationship, some of you are like feeling a little low or regretting about something about in your relationship, or you are feeling sadness, loneliness. If you are looking the bad negative things in your life, you are focusing on the negative things in your life, I think that kind of energy is coming for you. Then for the next 6 months, now you are moving on from that kind of situation and you are walking in your passion and you are treating yourself better, okay. For right now, if you are feeling like I should have done this, done that, lots of regrets if you have right now, then now, from now to the next 6 months, you are going to treat yourself better. You are not going to feel regret, and you're going to appreciate about yourself, okay. I've done this, oh my god, I have done great, so I do this, I do that. The positive side of your life, you are taking out lots of positive side of your life and you are praising yourself, okay. So your self-esteems are going to be high and you are treating yourself better for next 6 months. You are treating yourself like whatever you have wanted for so long, but you didn't treat yourself, that thing, that food, that cloth, or that this can be anything, okay. So you're going to treat yourself that the big thing, okay. So you're going to feel very proud about yourself, you're going to treat yourself better, you're going to bring some treat, a big treat for yourself, okay. And after that, the death card says that something is completing in your life. This is the bad thing repeating, is like this is about your karmic cycle, I think, okay. So this is about your health, some of you this is about your relationship, some of you this is about your career path. Like you are trying very hard but not unable to achieve that till now. Then this karmic cycle is completing in this next 6 months, okay. So completing, totally completing, and after that you're the temperance, the balance, the like your positive energy, all the positive energy is coming to you, okay. So you're going to bring the balance in your life. Like if you're feeling right now like I spend a lot of time in my workplace and I don't have time for my family members and my relationships, like if you're feeling that kind of like unable to bring the balance in your work and relationship and about your health, then for the next 6 months you're bringing a totally perfect balance in every aspect of your life, okay. So that kind of energy is coming for you. That's very positive energy, okay. So all right, after that, the messages from your relationships, okay. So for some of you the message is wedding, okay. Wedding, taking your relationship to the next level, one step at a time. So some of you are in a love relationship, then now the wedding is coming for you as well, okay. So in next 6 months, some of you are going to plan a wedding and some of you are going to visit the wedding, okay. So that kind of message is coming for you. And another message is like apology. This is for like if you're in a relationship, you're fighting a lot but not apologizing to each other, then this message is coming for you. Never underestimate the power of a heartfelt apology, okay. So this message is for you if you're fighting a lot and not apologizing in your relationship, okay. If you have done a mistake but still you are not apologizing, then this message is for you, okay. Or this message is for your partner, okay. The attraction, the another message says attraction, okay. You are attracting the right person at the right time into your life. This is for the single person, okay. If you are single and you are looking for a relationship, then you are attracting perfect partner at the perfect time for next 6 months, okay. So this
is the confirmation message for you. You're single and looking for a relationship. Okay, so that's it. I hope you received your message. Well, thank you so much for watching, and like, share, subscribe, and everything. And thank you so much for the support. I'll see you very soon.